Dobar dan, građani. Evo, naš štrajker danas u ulozi građanin, novinar građanin. Sinoć, na ovom mjestu ovdje, nalazimo se na Bilom Brijegu, grad Zadar. Na ovom predjelu sinoć dogodilo se veliki zločin u pokušaju. Još nije potvrđeno, ali navodno, svjedocima koji su meni rekli osobno, sinoć su zaustavili jednog stranog radnika na ovom mjestu ovdje, koji je bio napastao i seksualno napao dvije djevojčice od 11 godina, jedan dječak sa njima je bio od 12 godina. Pobjegli su u ovom pravcu, znači ovdje je bio iza kontejnera, te dvije cure i dečko su ovdje prolazili, skočio je vani, zgrabija ih, počeo ih seksualno iskorištavati, odnosno počeo ih dirati pod intimne dijelove tijela. Ta ista stoka je pobjegla za njima, oni cure su pobjegle prema svom prebivalištu, neću pokazati, i živu, zbog zaštitu. Pobjegli su prema svom stanu, u tom trenu otac dolazi. Isti čovjek bježi, dečko iz kvarta, ovdje ga hvataju po prvi put. Pokušavaju ga savladati, ali očito moraju biti utjecaj droge ili jakog adrenalina. Jer iako su ga pokušali 2-3 momka zaustaviti, uspije od njih se pobići. 100 metara dalje opet ga uspiju uhvatiti, pardon, opet ga uspiju svladati, on će opet dignuti, već u tom trenu policija je pozvana, znači policija ovu ne može zataškati, Božinović ne možeš ovu zataškati, jer policija dolazi gore do trafike, znači jedno 300 metara odavde, u tom trenu policija ga hvata, odvodu ga ča, on je sad u pritvoru, tu u grad Zadar, navodno po mojim informacijama, po ovih vezovat, treba bi izići ispred suca sutra ili u ponedjeljak. Ajmo vidjeti da će Božinović ovo uspije zataškati. Ako ovo uspije zataškati, onda znaš da živimo doista u dubokoj državi. Do sad je zataškano desetke slučaja, ako ne stotine u Zagrebu, gdje oni činu kriminal. I to najčešće protiv one najslabije. To su djevojčice i gospođe prema ženama. Ovo Božinović nećete ovaj put. Nećete. Ako treba dežurat ću pred zatvor, cijeli dan ću čekati tu stoku silovatelja. Vi doveli ovdje. Vi ste ga doveli, Božinović, Plenković, vi ste ga doveli ovdje. Svako to silovanje je vama na duši. Sram vas bilo. Ovo nećete zataškati. Ljudi, živli Bog.